Kali bambi omulungi ali kutubona embeera nga wali kugibona neyo mbeera ya maziga wano mu bitundu ebyemagamaga kiri mu district ye Mayuge ku luguudo lunene luva Iganga okujja Idinda. Tawuni ene ye Magamaga eri wagati kilometers nga 18 okutuuka Idinda era kilometers nga 18 okutuuka Iganga. So debere saaga nga musanvu kitundu awo bambi omuliro gwidi gwagama amaduuka agasoba 10 era nga ebintu ebibalirwamu obukairo obw'esente bambi nebitoko moike mu muliro. Embe atebeire enungi nga wenkobeire nti Magamaga kyeswire ino tawuni ngeye Iganga bambi na Idinda kitwaire okumayira sawa nga ndana kitundu fire brigade okuva ku region Iganga bambi okutuka wano okuzikiza omuliro wabula bajiro okutuka ng'ebintu bisainewo nga wochidi bulungi nti tuli muna kunkulu era nga abasubuzi bangi babaire nga bali kuteekateeka ebintu byaibwe nga business bali kudiduza nga betegekera festive season ena kudoda Christmas nti bali kujja kufuna ino sente nadamu bakasoma era nga abasubuzi bagano Magamaga batukobeire nti babaire betegeka ino amaduka gaibe baye bagaidwiza wabula ekyembi omuliro gwidye gwayo kyebintu era nga mu maduka gakusayibwa mubaire muku eri tunda bajaji epikipiki mwaba muku eitunda eidagala eri ebirime mwaba muku amaduka gatunda ebintu ebyabuliddo nadala ebyokulya bintu bingi era nga bambi abataka n'abasubuzi ge bali kulira ge bali kukomba. Venga mukubirani Amena nero bozi ninze mulinda yawasi chairman wa Magamaga Boda United ekola district esatu Mayuge Idinda ni Luka tufune ekikanga ba ku stage ya ifwano nga amaduka agatulinda ine agabereka tukuza spare owa pichipichi agabirwa milioni 50 nagayire era nga gatundana amaduka agandi gatunda fridge bona gayire ebintu bingi ebitundibwa amasola abantu bakwirirwa ebintu bya bukaire na bukaire so titwidi government esobola okwirukirira abantu bano ensonga eyindi tukubire polisi esobola okutuyamba batuweereze motoka eya fire brigade ayi niwe sawa eno kali kubona ku muntu ayamba ine wairi polisi wairi motoka ya fire brigade so tukubira government omulanga
tubana ngekolewe munaba mukola mutyo munaba muli tukolawo bikuba gana maduka mukatolamu emisolo basasula license era license ino mukuwa musolo government kwetambulira byawo ng'omuliro gutandise okugema ebizibu by'abantu era ebitibe by'abantu bikoze ki bye tugezesako okuzikiza twalwanira kukwaye nga tusobola ife nga ife abantu twagezako okubira polisi etusindikire fire brigade aye nga byona biri wala Ebinika wajja kuzikiza kyo omuliro okufuna kuyika ku Lumba kagenda kujiuza ku mabaati ayo ekitasoboka saawa dino kuno. obuzibu saa deberenga munana awo nti omuliro gwetwayidi kyeguviireku gugemye amaduuka agawera omunana era abantu bangi bafiirwa ebintu byaibwe mu maduuka omwo mulimu aga spare parts mulimu abatunda ebyokunwa mobile money n'ebintu byandawulo ebyononekesaayo era ekirungi nti abantu bareactinze batasaatasaako ebindi aye nga ebisinga bimaze okwononeka reactinze twakubira polisi esimu aye nga boobona ebere yakamala okutuuka aye nga ekiriwo saawa eno nti abantu bakoze omulimu ogusinga bungi batakkiriza bareactinze mangu tukali kutegeera buzibu bwene bukoze ki bwe buviire era after 3 hours ndowooza nga bwoli kubona brigade yakatuuka aye nga abantu balwaine beene bataasa ebisobeka okola ki okutaasibwa era nga bwotubona saawa eno tuva mu lutalo lwakulwana muliro beene kaimu abakulembeze mulanga kigomukubira gavumenti okubayamba ekisookera yala abantu bali mu kwewola ssente nga bwedi embeera ena kuno ya looni era tukkiriza nti ebintu bino ebifiire gano abasinga bungi babandibwa so awo tusabira nti gavumenti engirewo etakkiriza abantu banabafiirwa ebintu byaibwe kubanga saawa eno bazira kyakukola banka tijja kusigala nga dibabanda ate nga bafiirirwa essebo nga tusinzira wano emagamaga ebataka bamagamaga aye tufunye ekikangako ekyamaani ino okubonekera nti omuliro gwokyekya nga omuli gubona mutyo aye abantu baife bakoseibwa tutaasiisa byetutaasa aye nga abantu bali mu bwirike bw'amaani ino okubonekera nti omuliro guno gugwokya aye nga mulanga gwetukubira gavumenti bali kutuweereza dikanso kumpikumpi bali kutuweereza buli kimu kumpikumpi aye fire brigade balemerera okugiweereza kubanga ebintu nga bino fe wano magamaga tuli magamaga tawuni kansi tubwana okuba ne fire brigade
emmotoka yesobola okutuyamba ng'eri kumpi wano aye emmotoka eri mayuge mayiro mpampa okutuuka wano tuli wano kumpi n'ebalakisa n'ebalakisi yona newetugikubira tetuyamba tukona buyambi so n'olwensonga ey'omulanga gwetukubira gavumenti twende tuyambe netutere kudikanso donadona fire brigade tusobole n'okutuzikizaako omuliro guno. Fire brigade eidanga omuliro nga ife tumaze okulwanako ng'ebintu eby'abantu biyire biwoirewo era bukyebeeri yakatuuka ku essaawa eno nga tumaze okutuyana okusuubiza n'omuliro yakatuuka ku essaawa kale tetuli bamativu ino eyavuga fire brigade kandi tuweereza fire brigade yava ku town council ey'emagamaga aye tubakubira isimu aye tuli kuida batukanga ebintu bimaze okuya eri abantu bitoko mwika emaali n'emaali ebifumbi miliyoni bikumi n'ebikumi biyire nga wenkobeire nti magamaga kiri wala ino n'emayuge were ekibuga ekyaidinda oba iganga kitwererera eibanga nga sandana kitundu fire brigade okutuuka wano era nga abataka bambi n'abayambyekoko bene business zino ogezaako okuzikiza ku muliro era nga tubonekako nga bakolesaako ku itaka bakolesaako ku amaadi wabula nga omuliro gubaire mungi ino omuliro gubaire mungi era nga obonerera nga oba oliawo ebintu ebisinga byona biwairewo bisainewo fire brigade yaidi okuva ku region eiganga yagezaako okuzikiza omuliro wabula abataka era babenga baliko okuluma nga bakoba nti ejira okutuuka nga ebintu biyire byona so embere towebere ndi asidi olisigira abakali ku subscribe ya police go ahead and subscribe like and share our videos.